selama si tamu mali si dupa kaboro lante allo maelo kula ma piadadi lambanua kabusun kana puang. Kure semangat langampuang di matua pole parayana lako kapenombanta ya mo puang sang pua banang di pentiongan ni sukaran alukna di peladunni sangka makaraingna ya mo unarangi lalantang ngata sia usuloi tengka kedekta si tete pangantak na puang penama salo ta tanding talingami tua agan mamasay na puang kapatonganan tu di barui tawe may komi taben dan rakban umpu di puang lamay nanian kombongan may komi tapu di puang. Tambah kabur. Emai komi
lako kita solanasan ya tu pak tunduan taum potete sangan napuang tumangkaum kombong langi solalino. Amin. Salamat dia may mintu na tumasallo narampoy merokomi kamarampasan lampak kamasian Yesus Kristus uang ata. Sia luladuka kalemi. La si sondaki umbasa sura madatu luntara makareng napuang tu diala lamai pak pudian 120 misa ayak mak pempisan selako mak pengkarwana. Ku bangunan tu matangku untingara mintu buntu. Umbara lanani butu pak tunduangku. Ya tu pak tunduangku butu lu dio mai puang. Tu umpadadi langi solalino. Tangan eloran puang lentekmu lati lendek. Siatai nati karudu tuto pasareonganmu. Manasa ya tuto pasareongan nato Israel. Hinangtai anati karudu batu lepeng. Puang mo tuto pa seranganmu. Siap puang duka tu dio kananmu unungan niko. Tai ana lang patumba ko allo ke allona. Batu bulan kebonginna. Puang ala urinding pala ko dio mai ka masolangan. Pisan mito ialah urinding palai tu dia tamu. Puang la urinding pala ko lantoro ke edekmu. Randuk totemo landa saya lakona. Lulangan buntut di gulau, tuku tingara umbatu nani lasai, tutola patunduangku lujo mai buang kombong langit linong. Inang tang lana heran kuat lentekmu kelati todo tilendei dae anati karudulen puang pasarewanmu si solangko alobongi. Toka salangki siatang pak belaki jo olona puang belanna kita te barra bangari batu losori. Ia mutosi patuki mangaku kombak mengori tanda tinaran jo olona puang belanna inang pembudaki ulu tu tombang te kalau kada masirona puang ka mangaku yolona unaku kasalanta situru tu pedanian keunanungan na salaku. Keunanung na salaku dio olomi puang tunang nenekku
semi puang unongan nina diong mana ongan paninira papenangku mama semi puang tukuran nuang kamakari tuang mito tongku tayang madawan na penangku una pandang ilu mata sya mabirine neku pogang mama semi puang unongan nina diong mana ongan paninira papenangku mama semi puang tukuran nuang kamakari tuang mito tongku tayang kada kama sukanan ia mate tu di pasombo tu pak kaborona puang matua lako kaleta kumua mangka bona suatu anak tunggana tamatelino anna tete dio kalena anta tuo ia mate aganna kumua tae na kita mangka ungka masai puang matua sangadinna ia tu mangka ungka masaiki sia mangka usua anaknya mendadi suru masero lako mintu kasalanta Tumatuangku sia suluk solanasang nalambi motunna tula dinis sorong tanda kurre sumanga ata langam puang matua. Kadanna puang matua tula mendadi garontoona usorong penomba ia mau tu diala lamai pak pudian 30 ayat 5. Pakendekan ni pak pudian tu puang mintu tuto na ala mase sia pudi tu sanga madatunna tamenani lamai pak pudian Maria ayak misa selako ayak mapentallun pudi puang ede atangku tu puang belabakmu pasende tu benaanku tu patutungan biaku siana pemaranga tu
tu kamadio ngantauna tu kamadio ngantauna lana po parunde tongan mintu soranata aku to mandalan lupa siato sundun okona wang pogau kamangan dio batang di kaleku dio batang di kaleku madatu tongan sangana puang tado suruga ya tuka masuk kanana tontonglah di sioso mintuntong kasiri sende tu penana sende tu penana. Tatole jomai ayat misa. Udipuang ede atangku tubuang pelabakmu pasende tu penaangku topatu tungan biaku siana pemarangan tuka madungan tauna tuka madungan tauna. Tama sambayang. O puang ambek mamase lan suruga kurresumanga atu pak kamasyammi tu tontong mi papayan lan katuangki kurresumanga atu mi bengkan kinai rampo usorong tanda kurian sumanga aki kamu kiranuan umpas sakei nayatu diona pakaleki ada ikan umpakei situru lalam pak porayammi lasangan na puang Yesus Kristus kirampo makur resumanga. Amin.
malambi atuna latanay umbasay unnanungan ni umpeladay untiromeloy tukadan na puang tumangka di sura lan luntara makarengen na ia mutulamay kadadian lamay Roma lamay Injil Yohanes dolo jamay tamempala kamajongan penanta jo olo na puang mintu na kadipudian kadipangkeran lulako kalemi opuang belan namin darakan jo olon sekan bakaleki dan banua kabungsungami umpakaraya itu allo mangkami basay suru na mamali liu tu penangki opuang laun perangi itu kada masyaromi laun nandung mandalan ni kumua tang dilambi didangkan ni tang dipura didapai sumpulangan sumpuroko tuma masemi tontong mempayan lan katuang kiurending pala akan ungkulam butaruno kan aki tontong posoe soe ki umpo tendeng ki malaga paranu sia sende jo olomi laabi mamali umpudi umpakalaabi ko mungpuang mitandai sia misan kumua mindarakan ya te taumi ya te kaunami opuang tulaun nannungan ni lalu umpatale Ambon ni laun nambok batan ni te kada maseromi opuang tang pa abela tang pesan sia baga apa pe nama saloomi kama masiammi kaboroomi opuang lau pacangka itu penanna penangki solanasang untiro tohan ni kumua tangki pura laki bilangan ni laki reken jolomi tumba kapuana tu mama semi ia muto pasundun ni mali iki opuang selo perang itu kadami tangnya kumasi patu selle sangadina puang kipung Yesu puang pela bakti. Amin. Bunga na Pak Basan Surak Madatu dia lalamai kada dia misa ayak mak pempisan selako mak pena Pak A. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4a. Abram napilay langsa puang matua. Maka dami tu puang lako Abram nakua tasu kolan may tondokmu sialam may parapuamu sialam may banwam na ambekmu amu male lako tondok tu laku pakitangko dako angku popendadi ko misa bangsa kapua sia angku parongkok ko angku pakalelian ni tu sangamu ladadi ko misa karongkosan laku parongkok minda tu umpas sakke ko sia laku tampaki ropu minda tulang doko landuka kalemu nani mintu suku lantelino unapa karongkosan ke demi tu Abram susi tu kadana puang lako kalena sia duka tu Lot male sola susi moto tu kadana puang ma pendona Pak Basanta Surak Madatu dialalan mai Roma apa ayamisa sampai 5 na 10 talu sampai 10 Abraham duka dibilang malolo bilang naka patongan apa rela takua na posende kapung matua diona agan kale tolino tu Abraham ambeta
Belana yake dibilang malolo itu Abraham diona penggauranna. Den sia kadisatuanna apa tanga dio olona puang matua. Belana apa rana kuatu surah madatu. Ya tu Abraham umpatongan puang matua. Ya moto disanga napa maloloto. Ya tu tomengkarang den sarona. Tangnya disanga pak kamasian sangadina sondara ataana. Apa ya tu totang mengkarang sangadina umpatongan tu to umbilang malolo totang meka aluk. Ya mo tu malolo ka potongananna. Nah ya pak pesang puluh talu sampai pesang puluh pitu. Belana tangnya tete dio sukaran aluk anarampoi pengalu tu Abraham batu tarukna. Kumua ia umponai ite lino. Sangadina tete dio kamaloluanna ka patonganan. Belana ia kete to umpasande sukaran aluk umpumana itu manasa toro solatu kapotonganna sia diputai tu pangalu. Belana ia tu napabuat sukaran aluk ia metu kasengkian. Apa umba tu tang nani sukaran aluk inde tu tae duka kaunteng kain sukaran aluk. Ya moto na minggaronto dio kapotonganan tu mana ya to anna siolan pak kamasian sia anna matontongan tu pangaluk lako mintu tarukuna. Tanyaman na ya tu umpasande sukaran aluk sangadina ya duka tu umpasande kapotongan susi Abraham tu to puambe solanasang. Susi tu disurak kumua kapenon banna moko di puambe buda bangsa. Dio olona tu puang na potongan Abraham ya mo tu puang umpatuo tomate sia tambai mana apa tae anna den mo. Susi moto tu kadana puang haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ben dan solanasang kaperangi lamai Yohanes pasal atalu ayat misa salako maapes 97. Nah kuatu kada kasih pa ulelianna Nikodemus na Tuhan Yesus. Dan misa to parisi di sana Nikodemus pangulu to Yahudi. Saya bongi lako Yesu na kualako o Rabi kiisan kumua kamu memisa guru ludio mai puang matua belan natae ia misa tau makdin umpogawi tu tanda kalle-kallean susi tumi pogau ketai narondongi puang matua bebali mi tu Yesu nakua ngkoni tongan kukua mati ia ketai nadi dadiam pole tu tahu tae na belai untiro parentana buang matua. Nakua mi Nikodemus lako umbarala dikua undadian ni tu tahu ke matua mi. Ma adin rakalatama pak tambukan na indona anna di dadian pole. Nakua mi Yesu bibali tongan kukua mati ya ketai ini dari dio mai uai siapena tu tahu tae nama adin tama parentana buang matua ia tu nada diana kale bang siami ia tu nada diana pena bang siami dak mi manga belanna kukua memati kumua sipatu komi di dadiam pole
Ia tu angin umba-umba, ia nani mangiri, tuna porenna, namirangi tu mongona. Apa tae misal ni umba nani saya, sia umba naola. Ten moto tu mintu na to dari tu dio mai pena. Nebali mi Nikodemus na kualako umba na kuala dadi tu yan nate. Nebali mi Yesu lako na kua kamu para tu gurunna to Israel. Na tak mi isan ni te yan nate. Tongan na tongan kukua mati ki pokada tu ki isan na siya ki katotongi tu ki tirona. Apa tae mi tarimai tu ki katotongin na. Ia ke kupukadang komi tulan na te lino na tae mi patongan ni. Maapai amila patongan ni ke kupukadang komi tu daona suruga. Moi misa tahu tae kendek langan suruga. Sangadi ia tu mangkanna songlo domai suruga. Ia mentu anak rampan dilino. Susi Musa mangka pakendek ki tula dio padang pangalaran. Susudu kamu tu anak rampan dilino. Si patu ladi pakendek di kuana minda umpatongan ni ungkabu tui katuan tontong saya lakona. Kepala nasa te ayat 16 dalam bahasa Indonesia. Belan naten mo to tu puang matua ungkamase tu isin na telino na urungan ni umpa kabasen ni tu anak tunggana kumuan na minda umpatongan ni tae nalasanggang sangadina ungkabu utui katuan selakona. Belanna iari nasuai puang matua tu anak na tama telino tae kumua na pa peukunan ni tulino sangadina kumua anna karimani telino. Mau pak siarong kok ki salanasang tu umperangi kadan na punga matua ta tontong karituit umparinai lam tu tengka ke eta. Amin kure semangat. Salam. Oh yang dulu kampung di nama salam tu tahu nak gua jawabnya diadai damai di hati. Tapi yang nende salam bangsa di Pokada. Lako sama bangsa atau damai di hati. Mudah-mudahan di hati kita semak minggu Allah tetemo masandang paran sesende tu penanta. Kure sumangana lana saabu ran dan dipuduk ta boleh peranna lana detek darak lengko dililata umpu di umpakalabi itu sanganna belanna ya tu mamasena tang dilambi didangkani tang dipura didapai angge rampe matal umpu rampe matallo damai pollo na lo me pollo na wei serke minangan na salu sumpulangan sumpuroko
lako kita solanasang taparannu sia sende solanasang umpakaraya ti allo maelo kulla ma piadadi mentama banuma kabusunganna puang sumpuma mase sa palabuda buang tamak kadami sama pautang salah-salah urrinding pala ki ungkulam butarono ki lam mintu torran katuanta ia ketaisan ni tatandai kumua pungari urrinding pala ungkulam butarono ki solanasang lam mintu torran katuanta ia motota sema minggu semempala ajolona mangaku komba mangori tanda tinaran nuntiro kumua kurre semanga pole pora puang terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang tidak terkira dalam kehidupan kami. Kita solanasang indeki lu padangan tahu. Biasa di kelompok kadai ya tu kita male lo kepadangan tahu pada membela uleang buntu saratu lombok ma lakoan tasik kalua male susi tolumio. Jadi tolumio kita male uleang buntu saratu lombok ma lakoan biasa yan naku biasa pakok patongan to naula kalet terenutan kemudian nopa di paupa paraya di paparaya namaluna-lunan tu tanta kalette puji Tuhan kurre semanga alangan puang kedengki solanasang tasaading solanasang siaku kumua kurre semanga puang nama adin sia silolongan ki kande ma kurre semanga alangan puang ke maluna-luna si tu tanta kalette lampeng karangan talanteng kakede eta lamintu pasirwanta dari ki kamisa labisa laun tanda itu katuanta tu membela pa masih yang ngobongi talung bongi nasi taruna tidak ada orang yang bisa membaca masa depan hanya Tuhan yang bisa membaca masa depan karena itu ya moto kita solanasang umbala di kuas sorongotongan itu penanta umba di kuala sorongotongan itu katuanta anta tirotongan ni kumua iole inang senga inang lainnya tuto ma abulololong matalang tangkelesoan langam puang usorongan mintu katuanta ku kapenapai seta patongan solanasang kita majelis gereja kamu majelis gereja kan tupisan majelis gereja kan solopa majelis gereja kan solopa kepisan totemo kamu majelis gereja yan na di tanga-tanga materi der kasaromi digadi ro kami kerja di majelis tak to si pak kadang-kadang apa Gusti sekretaris ku kana sebang ko pole kiallo la digadi ro to sa bendahara sia mintu teto biri sembang sia in the kantor. Nah ternyata apa sarota? Tapi napoparanu siya naposende penanta un tiro kumua belan na puari tama sakke namaluna utan di kalette napasakke tu anak ampota napasakke ki solanasa napasakke tu banwanta napasakke tu paamingwanta belan na hanya karena Tuhan, tidak ada yang lain. Tolumio ki dia tu Abraham di suamale lumio lako pada membela tak adu kana tandai tak anesan ni kuma umbala di pananni umbala na patu umba tondok padi kompo kadai tasu kalamai tondok mumale laku tu tondok laku patironko nala mendadi ko karongkosan lako mintu bangsa Buddha tahu saya lako mendadi karongkosan lako toraya tahun 70 biasa duka kupekutanan to aku kuah maaf rekan namanya 150 di tahun nantu geria toraja
Lala abi modunga sa abutan na tepongi sumen trampan dili ono dembe di kapadangan na umbangunan bangiraba untulak tille malulun on namane 150 ri tahun na mentama toraya kenataan na seko tata saradi tu Panderloster tapa ko puji Tuhan darah Panderloster umur 30 tahun ditikam dan mengalir di Toraja dan itu yang diberkat bagi orang Toraja. Ya mate itulah takur resma atau peperan aqua Jenderal Simatu pangalo tangamente tan 70-an. Iya tutora nanan na puang matua. Iya tutoraya napili lang sa naton buah kayu puang lamay Sulawesi Selatan. Na porongko mintu tahu nama narang na pesan nati sa male membela saya di Jakarta na pabendan itu jemaat gereja Toraja pamulanna inde jemaat karana. Terima kasih opa parantian sola Buddha tahu unanga ikumua kenna bendan tu gereja Toraja na dipumalay lan jemaat karamat. Na pomalabi sangan na puang, ta pomalabi isolanasang, na pomalabi mintu taun tiroy kumua. Inang lain, inang senga tutoraya. Sang kutuk banne, sang boke amburan, lam mintu turun katuanna sangina, tontong para nupaiman seedek lo odok tokayangan, untiro itu mamasena puang, lan katuan muiraka dan duka tu Toraya male makasiasi jalu padangan na tahu tapi kota adis sampo kadai kumua umba susito panesan cina tandai puang tu torro ke deta na tandai puang tu torro ke deta lamban wanta, lampeng karanganta, lam mintu agan na katuan. Apapun itu Tuhan tahu. Tidak ada yang tidak tahu. Ito nalo sinin entong dedek pagar lo panua. Malen alako aku tahu niat tora pasti tanya tora sa natama apa sa tora kela na lama longkok duka kela tora apa mudah-mudahan tak nama longkok na kuah bembang pak di kak barak misi di dia bilang bisa enggak kasih berasnya sedikit saja pak. Ini saya tidak tahu dari mana umban Indonesia. Sabaklah pen budadu kaden dia mangkasa pisan na tetek kasera bongi seduka aku darah ka bawa minta apa kan aku mande tuan aku. Mau pada ada siapa bawa di ben Buddha tuka tuan Buddha tutalami tatiro lantoran katuan ta tamakur resumanga langan puang nabengki kama kesakian kama lemberan sunga nadi baarui tu kapatongananta susi tu di pokada judulna tu padan nunganta tetem. Lumio ki jolo padangan tahu padang membela Buddha duka tu maluna utan nakalete. Paden duka tu tai. Apalah tatiro lan puang kumua. Lama semase ki. La sugi ki. Lama narang ki. Lama tumba ki ya tu gontingina penanta gontingina katuanta laliman na pun
Biasa ku kuah ya tu seng siayanan senda makamban mecak lambung bang ya do langit. Bisa mecak ta makantong ta. Bisa duka mecak lamai. Bagaimana kita menyikapi itu, memelihara hubungan dengan Tuhan dan sesama kita juga dalam pekerjaan kita. Kepasanna tomatua pakusanga tak nakumanna budaki. Aku yang memale lima anak kepadangan tahu. Manarang ko dagak solah. Saabara ko belan niya tu saabara tak padan. Oh sejalan dengan Matius 3 ayat 5. Khotbah Tuhan Yesus di bukit. Matius, berbahagialah orang yang rendah hatinya karena mereka itu yang mempunyai kerajaan surga. Atau ayat 5, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka itu akan mewarisi bumi. Oh lasugi do surga, lasugi lalin. Itu firman Tuhan dan khotbah di bukit. Bukit itu di khotbah di bukit sebenarnya naku ada paparan tian da Buddha tahu tu malam melako Israel. Sebenarnya tak yang nama do tuan sebab di samping Tasik Tiberias. Waktu Buddha batu do di nema adokko. Di tiro banget tu Tasik Galilea batu Tasik Tiberias. Kenok kok kido tu nanai pun Yesus makhatbah. Jo Galilea. Lako kita solanasang umbala di kuah umba arui tu kapatonganan. Gontingin nami sari. Di kamali itu pun. Sebab yang letakkan kamali itu pun apapun yang ada pada kita. Kita akan merasa bahwa itu milik kita. Tapi kalau kita memiliki kerinduan dan keharapan yang luar biasa dengan Tuhan. Merasa bahwa hidupku adalah milik Tuhan. Merasa bahwa jiwa ragaku adalah milik Tuhan. Rumahku, keluargaku, mobilku dan segala macam yang aku miliki adalah milik Tuhan. Itu berarti tidak ada satu pun yang mampu memisahkan kita daripada Kristus. Dan itulah kasih. Kama masih na puang kabaro na puang tak dilambi didangkan ni sumpulangan sumpurok kolako kita solanasan. Ya to kumuang baladi kuang kurre sumangi umpula perailan mintu toran katuanta. Nak ganna do suruga ganna lantelino. Dan ya matotu nakamali Nikodemus. Sabak matuamo manarang pesan bain nasuhi sabak to Israel to manarang to pesan kusangan bain nasugi idu kapataana di pokadalan. Natira tu pung Yesu. On nata abang apa ya tau senga. Tempon nadadin nama tuamo. Tu bisam pogok pamondo togolenan. Pamondo to masaki. Pamondo to buta. Pamondo to taru. Pamalimbang to mate. Dan itu yang menjadi pergumulan yang luar biasa. Nah, kumbaylah di nentiro itu. Aku mau manarangan yo to Yahudi. Apa tu tahu kutiro bisa mapoga ususite na piatiti. Yang meton na membuni-buni malas sebab mentako na nentiro solana. Udah duka tu tahu to sarani membuni-buni. Ya na di kota na di kuasarani ro kana kuah. Tak di pokada bang to. Ba atu di kuaraka unatal lupuang ami tu tasarani. Nakwa. Tandi sampokade. Pungan tita nantal lu tirindu batu lali kan do masuanggan atau palulugan ti paritik na batara do magulung-gulungan na maeru na batara do mak lolok didin na. Dan seterusnya.
Lendu ya Madonna. Na lendu ya majong ta tutolino la abira kat tonta mangka tu nenek todolo taun tengkai kalau lu tombang alu kuma abi na puang. Umbala di kuah. Yo Allah na puang. Tapi puji Tuhan, ada kerinduan yang luar biasa dari jemaat ini datang menyembah Tuhan hari ini. Sabak biasa ku pokada yang tak ada delo sang minggu mak minggu kandanang ki. Lebih sarka di sonda itu. Ya bisa kan? Hanya minta ampun kepada Tuhan. Datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ia moto nama le tato benar kali uto pasalum bain nasugi lalang duka. Kumayari atinde tu tonganna. Na labi soya lampogai kita ana lujome puang matua. Muirakan nama patongan tejomai apala morai na bisa dibarui tu kapatonganan. Mamaling tu penan na laun tiro tongan ni. Nasi pak kada po Yesu. Na kuyanna ta ana di dadiam pole tu tahu ta ana belai mentama parenta suruga. Di dadiam pole batonanna di dadian di dio lanpung Yesu juru salamata solanasa tahun pira tata maler ke Malangke Pak 5 tahun lalu le yo maler ke Malangke 18 le oh berarti 5 tahun ya tong mak bongi kanjong banun Bapak Robek, siapa nona Pak Pembija, gimana maler ko Malangke masuk oba kali ko ambay sabak pulan dia lay. Maler ko jadi dan di sana pengmeri ma oleh liangkan nakwa. Ya tan nacirari tu tahu jang palopo mintu banwangki mintu gerejaki di Bala. Malangke itu satu kelasis 8 jemaat. Pak Gusti nala bagian tu mambelang na sia banjar anji guntuk tuoi. Nane ma nala bagian melo-melo na sia tu kene pak kada keduka gereja. Nala bagian ada Pak Parapa dengan istri, ada Pak Apret Anggui, Pak Robek, Pak Palute, Ibu Berta dan beberapa orang torrokan nih mama akan nasilai kasih tapi puji Tuhan. Tapi elok ya jangan benar Bapak Robek jangan di Malangke tu sama si pupung kan dari jadi puji Tuhan itu menjadi berkat. Tapi yang saya mau katakan nak tu pengmeri ditambahi pengmeri jong ya ton nalepate itu pandita sangka sebab disiksa beberapa bulan lo namo palamisan kumua lapada uli iku tulato sarani inde Malangke lapada budan na uli iku batonan na kumua udah ketu tahu termasuk pander roster sorong tongan kalena aku pu umbala di kuah lantorong katuan tau pasundun malita lako puang lang tira kumua ya tu puang sumpu mamase lameng karang ki lan mintu torran katuan tatapi laabi lameng karang lan pa apalakan naku dengan jujur sabak nak kuat manajemen yang orang terkaya di dunia bukan orang pintar tapi orang jujur. Ada cerita yang saya baca Obama dan Biden, presiden dan wakil presiden Amerika. 2 periode Obama. Dia pulang ke rumah seperti istana kah? Tidak. Dia pulang ke rumah dengan rumah kontrak.
Biden tonna wakil presiden to temo jadi presiden tonna sula ko banwana tidak charter mobil yang bagus karena tidak punya, tapi dia naik kereta api. Mau Pak Serongkok ki solanasang ke maluna-luna si hutan di kolekte. Mau Pak Duka Serongkok ki solanasang mando ki rongkok ke tontong ki untuk mandai tu kadan napu. Sabak nakualan pen khotbah ba tu to mangada pasal 5 ayat terakhir, pasal 6 ayat permulaan dan tu tahu di bengka sugiran kamanarangan. Tapi tak ana ben ni puang kamasanangan. Kata ayat itu adalah penderitaan yang pahit. Jeno pa na puang tontong pasak ki urinding pala ki lan mintu toran katuanta. Ta tontong marudindin solanasa situtun tu asiran de pole pra. Tontong malambe sunga untiro tongan ni kumua iole. Inang puang hari itu sumpah mamase sa pala Buddha. Tontong lata sedan niranno. Lata nai ma abulo lolong ma talang tangkelesongan. Menyerahkan seluruh jiwa raga kita dan hidup kita. Karena semua yang kita miliki, bahkan jiwa raga kita, adalah milik Tuhan. Puang di pakala abi. Amin. Katuku Rendo udan na tumasay milako kaleki. Tangki bela laki pabalay. Kuro semangat tu kada maseromi. Umpakilalakan kumua tolumi okan. Dori suruga tutondok kada diangki. Amin. Tamas sambayang pas sambayang ambek ki dao suruga. O ambek ki dao suruga ki palaku anna di pakala abi itu sangami anna patalo tu parentami anna dari itu pak periam milan telino susido suruga. Bengkan ni silasan ki kande allo yate siapa ada itu salah budang ki susi kami pagari salana sok salah lako kaleki. Dan orang kan diroso sangat bindar inding pala akan tak narandangkan dia tabuletu. Dalam kami tu numpui parenta sia kapan sia kamalabiran. Salokona. Amin. Kor indo PWGT. PWGT ya. Bahasa Toraja itu kali sampai ke Indonesia ya. sampai ke sini ya. Bahasa Toraja ya. Bahasa Toraja ya.
Udah semangat Indo-Indo. Lagu yang indah, napasku di tanganmu Tuhan. Ta ben dan salanasang ta aku itu sang pelodua kapatongan rasuli. Kupatongan tu puang matua ambek ambek makuasa puang pada langit lino sia Yesus Kristus anak tunggana tu puang ta tu kamatuturan na penamasalo na tambuki sinandian ni Maria anak darah tumangka umprasaipa di kapua paperintana Pontius Pilatus diata mate na dipeliang tama parenta kamatean tona allo mapentalun tua sule dio memintu na tomate kende kelangan surga unisung dio kanana puang matua ambek kuasa na may nanay lasay kumpolay saluna lato tuo lato mate kupatongan tu penamasalo kombongan masalo sesangulele kasih pulungan na to masalo kadipadean na kasalan katuan na sule matangkale na katuan saya lakona. Amin. Amin. Keturuna katuan baru. Nibali mitu Yesu na kuang kuan ni tongan na tongan ku kuah mati. Ia ketai nindarian pole tu tau tak nabelai untiro parentana puang matua. Ta popeng kadiongan penanta jo olona puang ta pas sambayangan sama lele geno pana puang tontong pesakit ilan katuan tala adite tomatuan ta si sulu uta tuma sakit lan warta jemaat jeno pana kende kerana nompo soe nompo tendeng na lan sangan na puang Ibu Elizabeth Tosingke, Bapak Yakob Banne, Nyonya Adriana Rora, Hans Tandung, orang tua dari Nyonya Reni Ruruk, Bapak Nestor Kuera, Ibu Eni Wietola, Jessica Palalung, Bapak Darwin Salurante, Bapak Nicholas Mangididi, Bapak Herman Massa, David Lapu, Bapak Andarias Karin, Opa Standin, Bapak Habel Tiondo, Nyonya Deborah Paranna, orang tua dari Bapak Yapet Paramulya, Bapak Yesayam Pengallo, orang tua dari Ibu Reni Liwan, Bapak Yohanes Pata, Ibu M. Sula, Bapak Petrus Pulung, Nyonya Lince Eskandari, dan bain naden tu tak ana di surat pa ko tengalan sampai ke puang ngayate siulu uta tu pelambi allo kadadianna Bernat Rante Tanglintin Kepiro Jipo Marcelo Seymar Kapin Arang Nyonya Marta Lucia Kala Nyonya Titik Kusniasi Parate Bapak Batara Rante Toding Bapak Marcelino Megawan Saruran De Irwanda Tolla ta sembayang lenduk mama semio puang untiro lumbangkan ni kami tase mamali Jolo malak bimi belanna mi ben mo kanat tumelong allo mayelo kulla ma piedadi mentama banua kabusungammi umpudim pakalabi tu sangammi
umperangi tu sura madatum mi luntara makareng mi kumua lemendadi sulolalan lan mintu torran katuangki sulapaan katuangki laun tiroi kumua ketang puang para kan mite belan na barra arakan los orakan ba tulita kara kasus itu napokada Abraham yolomi tanna malaku lako kalemi lan kadadian sang pulau karwai adu ngapulom pitu sia Raja Daud lan Pak Abdian saratu talwai asang pulau apa aku mua para adik pun kami te los sawang raka apa kisan sakitan dai kumua mangka makan miangka diolo mala abi imi mi pasakke mirindingi pala mi kulam mutaruno nama mali itu penangki pasakke kan sitaruna lan mintu torran katuangki lan mintu pengkarangangki lan mintu pasiruangki angki tontong situntun tu asiran de pole parannu sa sende jolomi nah ke hallo minggu pole la sio makan mi tuk menomba nempala lako kaleni opuang masambayangkan ni mati olo malabi imi denoka na kamu lampas sakke tu mintu majelis gereja anna pana ata melongi situru lalam pa aporiammi tu mintu na ladi poga una lante jemaat terham belanda kamu nisanin tandai tu apa ladi pogau na melo torrona jolomi melo torrona jo padang kitolino melo torrona lan jemaat opuang saya kan jolomi deno pak na kamu tontong lau rinding pala ungkulam butarunoi la abira kau benni pa apa kata nasundun no puang temailan kamatakuran belan na ya tutana kamali mi kabe ampang lamay talino po o puang mitambay melo mo tu Bapak Yuli Ernest Nipi Bapak Anton Sihombing lamela mapa ade ikan diolomi la abiraka mintu raputallang tuna pabatang Lembang inde mamaramata kiranuan na kamu lamben ni pa apa kata na sundun na tontong tiroy yolo malaabi mi kumua Pak Bongiar Ritalino Pak Agus Sali Salian Dori Suruga Pak Tondokan Marendeng Tona Indara Kalino Tona Tim Bayo Dori Suruga Pak Tondokan Marendeng Tondok Kadedangki Landri Suruga Mas sambayangkan opuang Tumangka kisah abu nina tu buda tu siulu uki tamatuangki si anakki lan kamaramunan batang kale maranukan siananga penangki dan nopa na kendek randaran numpo soe-soe na umpo tendeng-tendeng na sangami laki pudi ki pakala abi na pakala abi mintu keluarga bilan na kamuman na tu sener ranungki opuang buda tu parri siapa adik
tumangka kisah abu jolomi. Tako buda duka tu sende paiman lo dok to kayangan jolomi. Belan na ya tu mama semi sumpulangan sumpurok ko kalena. Den tu keluarga unda diambati. Keluarga Bapak Obed nego sililing na Ibu Yanita Tandibuat. Keluarga Bapak Suharman dan Ibu Iin S. Rising atas kelahiran anak mereka atau putri mereka. Kamu opuang kiranwan lantontong panunbi layate tokianak layate bati ni denni nasalobo na lalobo lampu. Kipas sembayangan opuang tun tamu yang lo kadadian na lante minggu ya teman minggu laki patulako. Jadi surat pada duka tu tak na di surat. Mintu tu paranu sa sende jolomi. Jano pak na kamu tontong lau rending palai. Na tontong malambe sunga, na tontong puring kamali kami lam mintu torran katuan na. Sembayangkan mati olomi opuang mintu o ige mitandai simisan kumua na nakamali kami laung po itu melong na lana pomelona kasih turusan kilante jemaat keran. Kalau ben ni kabatarusan kakinan ya tumangkanna di pasorong ni balida di tanun no puang. La melong torona nasangam mi tontong laki pudi sia di pakalabi. Kipas sembayangan tu tamak parentaki opung deno pak nakamu tontong rinding pala kulam butaruno kan kulam butaruno ina parentakan susi pak porian. Kipas sembayangan te silu ki lo opulumpang tu kipas sembayangan duka tu Pertamina deno pak opungan melong torro masule kamu lompakatan itu tu masussa kamu lomam benni kamatanan tu masaki kamu lamben ni kamatarusan tu Pertamina na pemelong sule na tiron ni melona na mintu na tola na pamalabi sangam bapuang marano kanni na yate virus corona lami sapui soyok lamay talino lamay Indonesia. Da akimataku lolangan ni te katuan ni te. Da akimataku tontong lama mali sempu di sampakala abi itu sangan. Masambayangan duka kan ni tu tahu jo Turki sia Suria. Tondok mi kamali Allah ni nak kula. Ma piada di tunanai pitu jemaat mi te di sanga mo Turki to temo Konstantinopel to pisan. Kamu laun tiro tu melongna la komintu tau yo Turki sola Suria. Napakala abi tu sangam mandu pole pito ki pasambayangan tu tamni jo Ukraina te marsa sirari sola Rusi. Teno pa na kama sorokan pena kama diongan pena nasita masule anna pamala abi sangam minaya to tempudi komila tontong komina pudi. Bu udah kali itu nana saabu randan dipuduki lagi sauran jolo malabi mi upuang pata apa na tiba atik jong penangki tiku bu ijo lengkoli laki namis samoku terima kan ni kasekan ni mamali sekan meongli jolomi sekan ni palaku tunanga na penangki situr ulalam ko aret koream kami aku masih patu selek kan sangadin na puang ki po Yesu puang pelawak amin.
sundun kasih kuluran lan nuwata Yesus tak pada tengkasang lakon pamota inaya si pakaboro anamang lan kamarang pasar. Nami saritu puangta nami sahinaya nami sapajoran salo siami saambeta tuhin tuki umpenombai siari pekalankan. Kamali mo solanasang umpatar itu katuan Pak Kamasian na puang la tontong ki untoy mandai tu kadan na mangka tarangi solanasang pamanasai tu kamala biranna puang lan mintu sulapa akatuan tatarimai tu pasakke na puang mera ungkamaseki sia ungkatirin naiki na puang mera umparrangi ki ilindona sia ungkat turu-turu iki na puang mera umpatirangki lindo masokanna sia umpasiria ki kamarampasan. Amin, amin, amin. Bakta jemaat. Selamat hari Minggu. Kita mohon kesabarannya sebentar. Maaf saya bahasa Indonesia. Kita masuk dalam berita pada minggu ini. Rapat PMG akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sesudah ibadah jam 9. Bertempat di ruang TK Ibrahim. Diharapkan kehadiran semua anggota PMG. Rapat pleno majelis akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sesudah ibadah jam 9 di ruangan serbaguna. Diharapkan kehadiran semua kepada semua anggota majelis. Jadwal ibadah keluarga sudah dicetak dan akan dibagikan oleh koordinator sektor masing-masing. Tolong diperhatikan jadwal masing-masing keluarga dan jika ada yang belum terdaftar agar menyampaikan ke tata usaha Gereja Toraja Jemaat Keramat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita seperti telah kita ketahui bahwa Bapak Juli Ernest Nipi telah dipanggil oleh Tuhan pada tanggal 3 Maret dan akan dibumikan pada jam 15 nanti ada kebaktian di pemakaman Rorotan. Diharapkan supaya jemaat semua ikut dan yang akan membawa firman Ibu Yulia. Begitu juga ada berita seperti kita ketahui bahwa Bapak Anton Sihombing telah dikebumikan di TPU Budi Dharma. Kami majelis gereja dan seluruh jemaat menyatakan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Anton. Komisi OIG dan Lansia. Senam Lansia jam 9 akan dilanjutkan dengan ibadah lansia. Akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di Gedung Serbaguna
Pelayan Pendeta Amos Pataduan. Berita kelahiran seperti tadi sudah didoakan, ada keluarga yang bertambah pada Bapak Obed Selelong dan Ibu Yunita Tandibua atas kelahiran putrinya. Begitu juga Bapak Suharpan dan Ibu Liin Srising telah atas kelahiran putrinya. Selamat untuk keluarga. Warta PKB disampaikan bahwa setiap hari Jumat jam 16 sampai selesai PKB, Jemaat Keramat mengadakan berbagai kegiatan olahraga. Mohon kehadiran PKB di Gedung Serbaguna. Aksi Paapiong yang akan dilaksanakan oleh PKB Jemaat Keramat pada hari Minggu 12 Maret 2023 dengan harga Paapiong babi 250.000 dan Paapiong burak ayam 200.000. Jadi bagi yang rindu untuk menyumbang untuk PKB silakan mendaftar untuk Paapiong dan Paapiong babi. Ibadah PWGT akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2023 di Nyonya Maria Marni Buntu, Nyonya Mikel Rante, Linggi Nyonya Helen Patanggo, keluarga Nyonya Alfrida Kasiaheng, pendamping Nyonya Kristina Malisa, Nyonya Marlina Rama, alamat Jalan Sungai Kapuas, Semper. Rapat Panitia HRG. Rapat koordinasi Panitia HRG akan dilaksanakan pada Minggu hari ini sesudah ibadah jam 9. Diharapkan kehadiran seluruh Panitia HRG dalam rapat ini. Seperti telah diberitakan tadi bahwa kebaktian sudah akan diadakan dan ibadah jadwal keluarga. Ibadah pada tanggal 7 bulan 3 pukul 18 keluarga Simon Tato, Komplek Airut Dok T2 nomor 5 Cilincing. Pelayan Ibu Yulia Tangalayuk, Penatua Joni Payangan, Penatua Maria Bambayu. Minggu 19 bulan 3 Bapak keluarga Victor Salombe, Green Garden. Pelayan Pendeta Amos Petadungan, Penatua Nyonya Elis Tanjontong, Penatua Yusuf Rahmat. Tim pengadaan bangku Jemaat Keramat Gereja Toraja, penasehat PMG, penanggung jawab Komisi Pembangunan dan Prasarana, Ketua Penatua Salseta Lama, Sekretaris Bapak Natal Singkali, Bendahara Ibu Yeni Sauluka. Yang berulang tahun seperti tadi sudah didoakan, selamat untuk yang berulang tahun. Begitu juga yang sakit, kita tetap berdoa untuk mereka yang sakit, semoga cepat pulih untuk disembuhkan oleh Tuhan. Sebelum kita pulang, kita akan menyanyi. Mari kita bangkit berdiri. Rampuran dan mo tu kapenembanta sia upu mo tu kasih rampunanta lante allo mangka dibasai suruh tu tanai menomba lako puang ta mampata. Mai komi ta tontong si pakalabi si pakilala si angkaran si kamdamaklan puang Yesu. Menyanyi tampe tu rapumi.
solangko. Demikianlah warta jemaat, warta saat teduh. Terima kasih, selamat hari Minggu.